I pozdrav svima, danas ćemo raditi Kraken Razer Ultimate recenziju. U pitanju su gamerske slušalice najveće kvaliteta, jedna od najboljih na našim prostorima koje se mogu priuštiti za neku cenu od 150 evra pa na više. Same slušalice posjeduju jastučiće za hlađenje, o kojima ćemo već pričati u nastavku videa, ali najprije hajde da se bacimo na samo otvaranje, s obzirom da ova kutija izgleda veoma fino vizualno, jer se Razer iz godine u godinu trudi da napravi što bolje pakovanje. Moram reći da su ove slušalice izuzetno dobre i da ćemo cijelu recenziju raditi upravo sa mikrofonom koji se nalazi integrisan u ovim slušalicama. Ono što je mene jako iznenadilo jeste da sam mikrofon može i da se uvuče i da se izvuče, što kod pojedinih slušalica nije slučaj. Prvenstveno na ovim skupljim modelima možete da naletite na takvu vrstu prednosti, ali o tom potom pričat ćemo i o tome. Hajde da vidimo šta se to krije u samoj kutiji, s obzirom da Razer često zna da se obraduje sa nekim stikerima ili nekim dodacima, ali hajde da vidimo. Evo, kao i po običaju, Razer je napravio fenomenalno pakovanje. Tu su slušalice i user manual. Tako da, što se tiče user manuala, mislim da nam to neće trebati za ove slušalice. Evo, odmah po otvaranju vidimo da su izrađene od izuzetno kvalitetne plastike, što je i za očekivati za ovu cenu. Kabel je poprilično dugačak i što je najbitnije, pletenje. I imate naravno zaštitu na samom USB ulazu, koja je već postala standard za Razerove proizvode. Ovdje imamo user manual. Verujem da se ovdje nalazi stikeri, promotivni stikeri koje oni često stavljaju u skoro sve proizvode. Ali hajde da vidimo. Dobro, ovdje možete vidjeti osnove, kako koristiti ovaj gaming set i naravno stikeri koje možete koristiti za vaše kućište na kompu ili šta god, a ukoliko imate prostora, ukoliko nemate, sačuvajte ili dajte nekome, poklonite. Što se samih slušalica tiče, jako lijepo izgledaju, dakle vizualno su ispred konkurencije, što je očekivano za cenu od 21.000 dinara. Kao što vidite, izrađene su od veoma kvalitetne plastike, što se naravno može i očekivati za ovu cenu. Jastučići su od eko kože, ali ovdje imamo i taj neki sloj, to jest produžetak tih jastučića gdje imate gel za hlađenje. Dakle, gel za hlađenje je ugrađeno u samim jastučićima. Naravno, možete da podešavate sam rajf. Ono što sam ja jako brzo primijetio jeste da su izuzetno udobne. Dakle, nećete imati prilike da osjetite neki pritisak ili bol tokom nošenja samih slušalica. Što se tiče volume up i down, oni se nalaze na zadnjem delu. Kabel je poprilično veliki i što je jako bitno, pletenje. I naravno na samom USB imate zaštitu. Sve je naravno u zelenoj Razer boji, što je za očekivati za ovaj brand. Kao što vidite, sve izgleda izuzetno lepo. Što se tiče mikrofona, on je integrisan i možete ga uvući ili izvući po potrebi. Kada je sama lampica crvena upaljena, to znači da slušalice nisu u upotrebi, što može da bude jako korisno tokom streamovanja ili uopšte ako ne želite da neko čuje vaš razgovor. Naravno, same slušalice posjeduju RGB osvjetljenje koje je podesivo
i može se naravno sinhronizovati zajedno sa mišom i tastaturom ukoliko koristite Razer proizvode, a ja verujem da onaj ko sebi priušti ovako neko lepo zadovoljstvo, on će imati i za tastaturu i za miša i samim tim će da upotpuni svoju kolekciju, ali i sam gaming set. Što se tiče samih slušalica, one mogu da se koriste, to jest možete ih držati i na bilo kom držaču za slušalice koje ima RGB osvjetljenje. Sada da li ćete i to da sinhronizujete, to je već pitanje vaših finansijskih mogućnosti. A što se tiče mikrofona, evo, ovdje imate mogućnost da vidite kako to izgleda. Dakle, ukoliko se mikrofon izvuče i svijetli crveno, to znači da je isključen, a kada ne sija, to znači da je uključen i da možete slobodno da ga koristite prilikom vaših gaming pustolovina. Što se tiče samog rajfa, u njemu je veoma dobar materijal, imate Razer logo, tako da je baš onako fino. Što se tiče samog izgleda slušalice u mraku, one izgledaju fenomenalno i mislim da je ovo zaista fenomenalna investicija. Hvala vam puno na pažnji, a ukoliko vam se svidao video, lajkujte, šerujte, subscribeujte se, a mi se vidimo u nekom narednom klipu. Veliki pozdrav do tada!